Rahajang Rauh ring SMK Negeri 3 Tabanan, Titiang Dewa Ayu Maderi Ma Elisiani, Pinake Guru Bahasa Bali ring SMK Negeri 3 Tabanan, ring Rahinene Mangkin, Titiang Jagi Pacang Ngemargiang Pembelajaran Siklus 3, materinyane ngenenin indik Pidarte Bahasa Bali, inggih durus piar sayang. Om Swastiastu. Tinggi semua macam ring ada dari Bunda Sam. Banding Niki ingat Bu semangat ngajar lagi mungkin ring sore nanti. Tapi male iwa bonus nanti kan jadi pengadaan pada sampun kapaica sana dumunan mungkin ibu jadi pacang lanturang pengadaan ring kain mungkin. Tinggi ibu satu makilingin macam ring adik-adik senang sami. Ring pengajaran puniki mangga adik-adik satu jaga kesehatan saya asal dua ning wabah COVID-19 puniki kantun kali nika iriki ring jaga te ibu munas mangga adik-adik nika jaga kesehatan untuk mangga masker nika satu kita jaga jarak dan satu cuci tangan nika sampun kayak adik-adik datang sekali asal punika sampun Bu sampun nggih dumugi adik-adik ibu sana jaga bagus niki sami presiden kena berahayu tur rasido melacah kita nggih sadurung landun mangga iraga satu rahayu nyana kita pajan deka ini mangkin kiri klasik bakti majang ri ida sang yang dewasa dumugi iraga laksanaya pembelajaran deka ini mangkin iki tanta tinggi ibu nas majang ringge ayu tri mangga presiden memimpin doa ringge mangkin salah ibu majang ringge ayu tinggi dusang Jadi lupa-lupa salah sambung, pilih nanti berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Sampun itu. Tinggi, semuanya guys, aku presiden memimpin doa ringge ayu mangkin. Tinggi, adik-adik dumugi sampai pada kena rahayu. Dalam bibi ibu sampun ngeser nanti akan ke absen ring WA group darang ring classroom punika. Sampun kayak adik-adik nagingin absen punika. Sampun Bu. Jadi tinggal ibu ya, sampun sampeyan nggih. Ayu Tri, Deni, Risma, Indra, Gostri, kami kasih dengan Yesus semakin tangga niki, majang yang adik-adik ibu senang sami, ring galai pedit niki, adik-adik kantuk semangat majang nggih. Nggih, makin ibu jagin take majang ring adik-adik dalam minggu lalu adik-adik sampun majang nenek ini tapi nggih. Silakan nenek niki. Iya Bu. Tinggi dulu Fitri. Dakin anggah umbuhin bahasa Bali nika Bu. Tinggi pada pisan, dalam minggu lalu iraga sampun laden nenek inde angga umbuhin bahasa Bali. Ngalahin sana niki ibu jadi pacang lanturang materi ngedenin inde pidato bahasa Bali inde sebelum ibu lanturin materi kato nyane mungkin ring tujuan pembelajaran hari ini mungkin nika melalui kegiatan melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif peserta didik mampu menguraikan bangun pidato berdasarkan skema teks berbahasa Bali yang terdapat pada video dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik mampu merapkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Nggih, nika ngenenin inde tujuan iraga melajah ring rahinane mangkin. Nggih. Mangkin ring tentang pembelajaran kunci mari jebos adik-adik presiden uning ayam ibu mangda adik-adik presiden nika sanika pertama mengamati video sana ijan ibu mari jebos sanika adik-adik kelompok sekali sana sampun ibu ungahang ring nanti sanika WA grup nika sanika adik-adik ngarianin LKPD sekali asa punika kemarin pembelajaran dan mangkin. Inje adik-adik pelajarin pidato bahasa Bali puniki mangda adik-adik presiden nyinayang kawa badan adik-adik nganggen bahasa Bali sanik presiden kalimakang ring makudah acara sanes sekali lomba pidato nika ring lomba acara nanti masa nika ring acara wanti-wansa sekolah sekali asa punika nggih. Jadi mungkin ibu para siswa sinarang sami nanti adik-adik melajahin ngadain ide pidato bahasa Bali. Apakah anak-anak pernah mempelajari pidato bahasa Bali? Nah, ini Bu. Titiang sampun naik. Belajar pidato bahasa Bali. Ring SMP sampun ika titiang naik dan belajar indek pidato bahasa Bali. Taler ring internet titiang sering nika ngwacen ngenening indek pidato bahasa Bali Bu. Iya, setelah bisa ring ini sampun presiden umuman melajahin ngenenin indek pidato bahasa Bali. Jadi mungkin ibu jadi pacang nanti mas ke kita mungkin ibu kebantuan kesini. Terus makin siang sayang video ini dari kebantuan untuk sinyal ini. Silakan Andre sana kiosan sana presiden nampen niki napil presiden kapil sayang ring video ibu punika. Ini titiang Ibu. Ini jika pada pisah nggih dari sampun presiden niat saya nganenin inde napi wastanika pidato sanaya sampun kacina iwau nggih mangke mangda nenten akeh niki dalasan gala ring napi wastanika ring WA group sampun ijen ibu nika nganenin adik-adik kepa ibu dados 3 kelompok gitu nggih sampun kacina kelompoknya nih Erika
sampun Mate jebos irika adet-adet mabrik bagan nenen inde LKPD nika sampun unggah ibu irika ini mate jebos adet-adet ngarianin LKPD punika adet-adet mangga napi wasa nika starto nika jaga jarak nika ritat kalo adet-adet ngarianin yang pinabang iki wenten sane napi wasa nika satu kelompok nika wenten sane satu rumah nika nenen inde genahnya nika ini nika mate jebos jaga kesehatan jaga jarak nika nggih mangken adet-adet ibu sinarang sami ijen ibu galah ngarianin LKPD nika 15 menit sampun napi belas dayang adet-adet ngarianin LKPD nika 15 menit dulu tumun publik bagan LKPD punika ring WA grup punika mangkin ring web puniki dados sampun keluar adet-adet genten-genten enten kebantuan sinari iki dados kala kali ngeranjing iki dados sapisanan nika sehingga ring napi sanika publik bagan ring langsung dados ring WA grup punika inggih mangkin dulu tumun adet-adet publik bagan usan adet-adet publik bagan paling mari bos adet-adet ngeranjing iki ring rumit puniki jadi pacang presentasi kan inde napi sanika LKPD punika inggih galah mangkin sebangku majeng ring adet-adet sinareng sami ngarianin LKPD punika inggih terus cuma kalian nggih benten sane jadi mataken ngarianin inde LKPD punika pinabang benten sane rumah karasepen ngarianin inde LKPD punika Bu titiang pakai jadi sampun pakai yang malih ikan ring itu inggih semua kita niki majang ke Risman ke inggih usan adet-adet ngarianin LKPD punika mali adet-adet ngaranjing iki sekali sane sampun kabosa ibu ibu nika adet-adet jadi pajang presentasi napi sane kapoliha utawi kabrik bagang irika ring LKPD punika inggih napi sampun ngerasa senang kami nggih sampun Bu inggih yen sampun nika terus mangken kabrik bagang irika ring WA grup nggih nggih terus Om Swastiastu, inggih titiang ayu trik saking kelompok 2, jagi metaken majang ring kelompok 1, ampura iwau napi mantan tika saning ngerancing ring pamabah. Dia sing saling metaken makin peserta titiang puniki jadi cutetan titiang wangun pidato inggih punika. Sanika pertama wenten tema urusan punika wenten hukum pamabah daging lan pamukul. Inggih kuanta asa punika saking presiden kuningan titiang. Yani wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang, titiang menas agung pangapura. Makin sina titiang nanti karena santi. Om, santi om. Om santi om. niki sesama timbangan ajang ring kelompok 1 sampun presida iwau maparang tawi yang napi sani sampun kapolihang ring napi wasa nika kabrik bagang ring kelompoknya nika sampun becik pisan senang kami nika mangken galah sesera ibu majang ring kelompok 2 inggih bisa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Jenny saking kelompok 2, jagi nyobahang hasil diskusi titiang saning ranjing ring wangun pidato inggih punika saneka pertama wenten murda utawi judul patut kasurat manut topik utawi tema sane sampun kajantenang. Sane kaping kalih wenten pemahbah utawi pendahuluan sane madaging puja astawa sane ketah nyanyi ngangen pangastung kali. Matur pangayu bagianing manah majeng ring 3 sangyang diwasa. Matur suksema majeng ring sang sane siderau bagian sane kaping 3 daging utawi isi pidarto. Punika kanutang ring tema pidarto sane sampun kajantenang. Sane kaping 4 pamuput sane madaging indek matur suksema antu uratian sang sane miragiang. Ang daging bebausan ring sajeroning pidarto atur pinunas mangdeng ngawewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarto. Nunas pangampura antu sahanan kekirangan rikala maktayang pidarto. Pamuput atur sane ketah ngangen parame santi. Inggih mantah asa punika sane presida paparan titiang wenten sane jagi metaken inggih durusan. nggih dulu saya kan jadi mataken kelompok sane biasa nggih dulu semua Titiang nggak dunia kali saking kelompok pertama jadi mataken napi mantan saling ranjing ring pamukul. Inggih titiang jadi nampelin sane rumasuk ring pamuput. Inggih punika sane ka pertama manut suksema antuk uratiang sang sane miragian. Sane kaping kalih nyutetang daging bebausan ring sajeroning pidato atur pinunas manggang wewehin sahananing kekirangan ring sajeroning maktayang pidato. Sane kaping 3 lunas pangapura antuk sahananing kekirangan rikala maktayang pidato. Sane kaping 4 pamuput atur sane ketah ngangen parame santi. Inggih wenten malih sane jagi metaken inggih durusan. Wenten nika inggih yening ten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki presida cutetang titiang wangun pidarto punika sane ka pertama murda sane kaping kalih pemahbah sane kaping 3 daging sane kaping 4 pamuput. Inggih wanta asa punika sane presida cutetang titiang yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang lunas agung pangampura. Mangkin sedep titiang antuk parame santi. Om santi. Dijawab santi. nggih sesama timbangan iki majang ring kelompok 2 sampun presida nyobahang
napi pekaryaannya nih punika inggih ibu akide niki nampenin majang gek Sri nika boyo jan nampenin nggih nika nampenin nika sane patut nika nggih nika akide ki mantan saking ibu nggih sane dalang sampun becik nika kesamian mangken galah susurang ibu majang ring kelompok 3 inggih jurusan Titiang Ayu Tri saking kelompok 3 jadi nyupiakan hasil diskusi saking kelompok Titiang. Sane ngeranting ring wangun pidato inggih punika sane ke pertama wenten murde. Sane kedua wenten pemabak utawi pendahuluan sane madaging ujas tawa sane ketah nyane nganggen pangastungkara matur pangayu bagianing manah majang ring ide sang yang diwasa matur susuma majang ring sane siderawo daging pidato inggih punika kanutang ring tema pidato sane sampun kejan tenang sekadi ring video puniki inggih punika wana-wana pinaka piranti jagat. Nomor 4, pamukut sane mendaging inde matur susuma atur uratian sang sane miragiang. Nyutetang daging bebawasan ring sajeroning pidato atur pinunas mangga ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning makayang pidato. Lunas pangampura atur sahanan kekirangan rikala makayang pidato. Pemukut atur sane ketah nganggen pramba santi. Inggih wanta asa punika sane presida paparan titiang wenten sane jadi metaken inggih diusan. Inggih bapak pertama jadi metaken napi mantan sane ngranjing ring pamukut. Inggih titiang jagi nampenin sane ngranjing ring pamukut inggih punika matur suksema atur uratiang sang sane miragiang nyutetang daging bebawasan ring sajeroning pidato atur pinunas mangga ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning makayang pidato lunas pangampura antuk sahanan kekirangan rikala makayang pidato pamukut atur sane ketah nganggen pramesanti. Inggih wenten malih sane jagi metakon inggih jurusan. Nenten inggih yen wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi jutetan titiang diriki prasida jutetan titiang wangun pidato punika. Nomor 1 murde pemabah daging utawi isi pemukut utawi penutup anggih wantah asa punika sane prasida jutetan titiang yen wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang Yunas Agung Pangampura mangkin sinep titiang antuk ngaturang pramesanti. ampura kembangan niki tuan niki ibu kebanda untuk sinyal niki semua niki majang ring adik ibu sinaran kami sampun presida kesamian ngeresepang napi sanika pembelajaran ring lain mangkin ya mangkin mangga adik-adik saya meresep menenin indek materi niki mangga ibu talar uning adik-adik sinaran kami sampun presida napi nenten meresepang menenin indek materi niki makin ibu jadi paca ngicen adik-adik evaluasi lumut di sekali sana sampun pengganggu evaluasi punika ring napi sanika ring kelas punika makin dulu semua kalian evaluasi punika majang ring adik ibu sinar kami niki sampun samian presida ngadain evaluasi punika kadar cingak ibu niki nilainya sampun sami becik niki nggih minangka ibu niki sampun sami presida meresepang berarti napi sane ijen ibu iwau nika dalam sane sampun ijen ibu rektor nika presida sami sampun presida meresepang nggih nika materi ring lainane mangkin sida sama presida nyutetang materi sane sampun presida kapolian iwau titiang presiden nyutetang pembelajaran iwau nika ibu iwau sampun melajahin ngenenin indek wangun pidato minangka di murda pemabah daging lan pemukut inggih patut pisan nika iwau adik-adik sampun merata presida melajahin ngenenin indek wangun pidato punika ibu makingen utawi makainan mangga adik-adik presida sayang-sayang warga ngenenin indek napi punika pidato punika presiden rapang ring masyarakat napi sane sampun kapoliha ring rahinane mangkin punika inggih ring rahinane mangkin wanta asa punika ibu presida ngicen adik-adik pembelajaran ibu jadi pacar ring galas lanturnyane ring minggu depan punika ibu jadi pacang lanturang majang ring adik-adik niki ngicen pembelajaran ngenenin indek materi aksara Bali nggih nika manten ring rahinane mangkin benten malih sane jadi mataken niki sadurung ibu sina Nenten iku Bu. nggih sampun kami niki presida ngrespang niki nggih Sampun Nggih, yen sampun ya benten malih pitaken niki ajeng ring adik niki nggih ring raine mangkin amun ika dumun ibu ngicen pembelajaran nggih terus mangkin napi wasanika sedulur ibu sidap niki ngiring mangkin sareng-sareng ngaturang parang santi nggih Om Santi 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 Om Di Santi Om. nggih sesuai nggih ngajeng ring adik ibu sidap kami sampun presida ngajari raine mangkin nggih mangkin dulu sampun beda ring niki tentang ngaturang pekaryan selanjutnya nggih sesuai nggih adik ibu sidap kami Ainggih wanda asa punika pamargin pembelajaran rahinane mangkin yening wenten iwang atur titiang rikalaning titiang ngamargiang pembelajaran iwau titiang Yunas Agung Pangampura mangkin sinten titiang antuk mencarang paramasanti Om Santi Santi Santi